Siyabonga sesibuyile-ke bazane, kwaze kwaba kuhle kwathi chu. Kuba angikuchazele kuba netinto nje bazane tifikako la batsandza bese ngetinyembeti kutsi kufika tinyembeti bese-ke sebathi kutsi bathi sithe ngoba lokhu lengikukhulumako ngiphila ngako kuyinhlitiyo nalabanengi abaphilisa futhi ngila livangeli umgogodla walo ukhona. Livangeli akusilo lelo homo, bantu labaningi. Naloko ukuthi bazalwane, sibonga lokuthi nje sithi hlabahlosi ngoba uNkulunkulu lamalanga usinikete Romans chapter number 11 lothi kwaphula emagala kuze kungene thina. So uthi-ke Pawula ngokuthunywa uNkulunkulu uthi kanjalo nemaJuda atawusinziswa ngani nina betive. Nathi-ke sesikhulumile, labanye bawuthola umusa, labanye benu sihle sibavusela. Yebo-ke ilisti yinze kakhulu lebhizi lokuthi sihle sithole amathuba kulabo benu labane-access sibavusela kube khona lokuthi yamfundisi acala agwilikise. Ngithi mina kunjani? Athi yamfundisi ngiyabonga babe kungibeketelela. Bengicale ngipamburuke ngile. Kuthi angathi bese ngikhohlwe njani livesi nalithi kutangisitani kuzuzwa live lonke ngilahlekelwe in this case ngilahlekelwe nginanto nayo lengiyadiko lengayiva nangicala ngifika kaLozitha. So babe vele ngishadile nginetimoto tami ngiyasebenta nelikhaya uyalibona nje uyangibona nami nje ukuthi ngiyindoda ngingimake ngiphilile. But yamfundisi kunento lesiyangilahlekela. Ngilehlale sikisho ukuthi bantu if they can swallow their ego. Ngoba siyababona nje hayi mfundisi ngikho iBhayibheli likhuluma ngokuthi uNkulunkulu tawadiscipline emahlonga ndlebe emaphika ngani nalo-ke lengilifunako emaphika ngani. So to cut it short-ke ukuthi siyakhuluma nebantwana. So nalapha-ke kuba khona ukuthi through nakulezi kwendako lokuthi hey labantu ngoba kutaba khona lokho ukuthi usihamba Nicodemus sithi fi njengoba sasho nje ukuthi lona-ke lokhulwa ngakubona ukuthi abantu labangaka nanyalo nje nangaba khona nje nani ngotani lona bo-5 labo-10 abantu ngeke sesibe nenzawo la kaLozitha. So interpretation nawutaba nokuthi hawu futhi nalokuthi nje angathi nginte kanjani mhlambe singayuze nje sivele but esizulwini kuyovela lokuthi hawu. Ngiyakhumbula nje labanye ngisho ukuthi nangakhathi kune-COVID besibekisa nje njenganyalo nje lesikhathi ama-online prayers ethi namhlanje ngesihlanu kube khona ukuthi ubazalwane asithathe 2 hours bani asashayele bani nje amcocele kona lesicetha kusho nje kule video lengenhla lokuthi unanenzaba naye elibhubezi unanenzaba naye ngikhabe 2 hours. Uyabona lokuthi kunalabanye nje labadinga ukuthi libandla nalihleti indzawonye liyanuka emanti nakahleti indzawonye ayanuka ufuna sithi nihleli niphuma nje siyanikhuthaza nje emabandleni bazalwane bafundisi akube nale soul winning. Leli bandla lingenise ngapho kuhlala abantu awukhanza gogo sibani naku nje lokukhanza kuthiwa wasusa imisindo ulethu kuhletiwe leni vele. So-ke nathi-ke siyachaza lokuthi kuba nesikhathi nemfundisi nje ungamkhanza ebengaba khona hawu umfundisi ngimkhanza usecingweni kunebantu lokuba khona ukuthi mhlambe labanye suka banjalo ngawuphumula mfundisi ngase ngiyavuka lena nami ngalabo 12 labanye kube khona ukuthi ngifake ni-loudspeaker bangu-5 labantu sishumayele kibo hambani niyothandaza baphume emva kwalokho ushayele labanye. Uyabona ukuthi sila but we are reaching people. Nkosi yami Jesus. So ngikho kula enhlitweni yami lokuthi vele le impesi athunya lelo lakithi siyambonga uNkulunkulu ngabo VOC nabo YouTube nako konke vele nakuthiwa nje ungumsakade tinkukhu nathi lambile ekseni usakade umbila ndiyagijima lapha. So umsakade umuntu okhuluma angacethi ungakwati futhi lo nomuntu vele ungumsakade unaletinto la nisakadela tona. So nanathi-ke vele uNkulunkulu akufaka kithi asigodle sibuka indlela ukuthi bathi imbuto yayifuna nasesihlahleni. How do you reach people with these mighty revelations? Then-ke bese ngesencele vele kutaba khona laba bo Joseph bomnakeni utaba khona ukuthi babe nje nemona babe nani. So siyabagcinisa nalabanye balabanye sesibathi siyakhuluma lokuthi sikufakela mina ngisakhulumi ngami yami indzaba sengayindlula sengikhuluma lokuthi nakukhona uphethe into lengiyo
Bona ngalokuthi ube nale-opposition, the most rejected is the most wanted. So nakho but kucaphela ungaganga ngoba lonye into abakhona hey kanti nawe uyaganga. So the most rejected is the most wanted. So now khona nje ukuthi kusenkampanini sicale nje ne-secular world emphakathini uyazama sendeni naku sikhongeni umgwaco phela hayi sebanemona usuke utendele emva kaloko sowubona babhihle khona umgwaco siyatata le tinfo leti funa kusithi community banaloko ukuthi nje asifuni lokuthi sitwe nguwe kodwa labantu bayabhabha lapha ku-poverty bese siyangena nasevangelini-ke uNkulunkulu avuse nje umuntu bahlale sibafundise nakuna insizwa lapha kunababe lapha kunamaka kunentombi uNkulunkulu la ivusile lapha ebandleni mnake lo muntu ngoba uNkulunkulu usebenzisa lokuthelelekile. So kusenhlitweni yami lokhu siyakubona phindze futhi sasho sathi nala night prayer njengoba sihamba nje lokuthi kube khona athi bazalwane siba-divide kube bazalwane njengoba benisibamba sikhathi ngolesihlanu nje niphume emsebentini asikhanzeni senime ngemumo. Awumangali nje saze sadizayina lapha ukuthi emabhentshi laba lula thatha emabhakede nje lawo ma-25 litre nisiphe siwapende kahle lama-25 litre ama-25 bo-20 litre bese sesiyakhona ukuthi siyawapenda kahle bese sithatha liplango nje liplango titulo leto tokuhlala sidizayina kahle nje amabhentshi okuhlala emva kwaloko siyafika sibeka libhakede ngala sibeka libhakede ngala sekuba nelibhentshi bayahlala abantu nase sikulesha emotweni ngele amabhakede noma angu-10 njengakhathi lapha kugoyini nje sithi kusehafini la sitawubuyela khona next week bekukanjalo ukuthi sathela amabhakede bamba ngala abantu titulo tokuhlala sekulula amaplango uyawapakisha lapha ngoba titulo tidla indzawo hhayi ngoba sithi sinato titulo la letirentiswako more than 200 nawo nawutidzinga nje but tidla space lapha evenini kodwa faka amabhakede akho wafaka Ngawubona kuhlala abantu more than 100 solo sinayo le project sesiyayithengisa nakhona ukuthi bazalwane yendani nakhona nje ukuthi mhlambe kunemalobolo kazibani nathi sitagcina sesikwenda lokho kodwa-ke asidingi ukuthi singakwenda siye nako le kahlathi bangatendela nje bazalwane ncesini lento yakhanzi mhlambe senilahlekelwa iproject yetitulo uba sekulula nyalo bazalwane bu-innovation kuba creative ngengcondo bese kuba khona sinathi itulo takuhlala angishiye ngoba ngicela kungena kunako-ke bazalwane itolo-ke kuba nelithuba ukuthi sivusele bazalwane sibendela nje i-audio ngoba sasho sathi awu aba-indicate bazalwane bebesendela kona lokho thathe ama-audio aniketwe abantu kani bani akaphenduli nokuphendula kusesikolweni nje ungathi ungena esikolweni e-tertiary awu-communicate nathishela kwasisida kolo ngathi nje nisibona sisebenza kangaka ngoba heyi bekusidla lesikhathi sagcine sathi bazalwane abatathi bayafuna lokuthi bafuna lama-teachings aba-indicator kwasisida-ke nanyalo nje khona lehle siyabaphakela uyahlola abantu uNkulunkulu sona silandelela zobe sekufeni siyabalandelela labanye but kube khona athi awusolokhu ukhona sathi lokuthi sibe sathi so angiphethe ngaloko-ke bazalwane ukuthi bazalwane kukahle-ke sokuthi awuvakala nyalo ngoba yena umfundisi nangilokhulumako uNkulunkulu uyasithuma esengishido ngiyakhumbula nje olunye umsakato athi mnisi ngifundisa athi imemedo lapha ngibuka ema-online phela ngibani nje umuntu esifike sambona kwachamuka kwathi siya-understanda ukuthi kuyobe sengilabanye abantwana labadelwe lapha labayivako le nto ukuthi asingameli kuyakalozide yes so ngako nje bantu mane ukuthi mina ngikhuluma bazalwane ungakuthathi ukuthi kwami ngikhulumela sengicabanga labanye nakuthiwa nje umuntu lo omunye ubonga asafile nakule ngakubhala nje kubo-Facebook ukuthi bantu bangasuka khashane bete batokungcwaba kodwa bangazange sebeyete kutobona la uhlala khona bantu number 2 bayasuka babuta indlela le ekhaya kini babute wena sowungekho bangayibuti kuwe asenye ekhaya kude nje umvunyela kudla ama-orange umphathele ama-orange phindze futhi abekisa nalaba lokhansi emakhaya bakhona ukuthi ungabe usuyamkhutha hawu yakha phela lapha indlu lapha intonga letinto leti ukhanze ukuthi labantu labo sowufile lo muntu sewubuta indlela yini ungayibuti kuye sathi-ke kungcono manje ngiyakhumbula kucala lesolo sakupheka iproject ukuthi bantu asiba-honorishe ukuthi nje just like nami nje bebe singathi umfundisi emniza uNkulunkulu somthetho mani bangaba ngakanani ku-memorial service nasemngcwabeni sabekisa nalabanye ukuthi bazalwane abantu asesimthathe ukuthi babe sibani
sikwendele nangomcimbi nangu silethe Tipo, noma-ke mhlambe kude Tipo netimali. Sitobonga nje ukuthi uyayenza i-impact in the gospel. Lo mfasaphila. Kulukhuni ngebazwane ukuthi bakwena. Ubonaka abantu baba baningi emngcwabeni wakho la nemshadweni. Ngoba la mngcwabeni angathi kunani, ngathi kulosu bese kuba associated namadimoni, amadloti, kuya emathuneni. Naka ukuthi kwenziwa yini. So but ndayibona leyo project leyo ukuthi sibacelela abanye like nangabe kusabantu abangu-5 nje nibadike ukuthi asesiye mhlambe la ngoba cishe labaningi bethu bakule corridor yabombabana manzini. Siye eholweni nje lelikhulu ukuthi nangu sibani just like bese ngathi memorial service yakhe. Lo mbuzo im-honor angifuni ukubekisa ngebantu labasebashona nabona sigcwele kanjani emaholeni i-memorial service. But nje ngoba ngikhuluma ngakho sokubambile. Angendluleke. La enhlitweni yami kuba khona ukuthi le impact adaleka ema-honor prayers. Kunalamagama ahlale siwasho, the worst place to be is where God has left. Uthi-ke uNkulunkulu bazalwane ema-honor prayers kuyayiwa kukhala ikhipoti kwendiwe konke but kube sekuphelela kuphi le emakhaya. Kanti impilo njengoba nje ngihlale ngisho ukuthi nasingena kuma-academics yonke isemoni ongayiva ungayihlola kuma-academics utayikhanza ukuthi uyayi-understand. Nangu umfana uyahamba ufunze eGermany kumbe wenda bunesi. Utawubuya asebenzela kangwane futhi uyagcina kumbe nge-weekend nangu khona ukhwehla lakhaya noma uyachwisha angakhona ukuthi amsite ukuthi ukufunzele le nto le. Uyahamba uyofunzela le kubo-America utosebenza la eveni lakho. Kanjalo nalapha umfundisi uNguni wamthuma wathi bazwane imvuselelo. Akusele imvuselelo lokuthi sekuthi nje phela kungente kanje imvuselelo akuselo leli holo lelikhulu namathende kushaya ama-keyboard i-praise team. Imvuselelo ukuthi nabethi icala ngemsombuluko kube khona ukuthi babezibani ufike wenta naku leni uyikope kuthiwa sinakudzilika leli thende. Hawu Nkosi yami Jesu. Bese lento ebebesingasilethi imvuselelo uyele eGermany bese uyabuya lento uyayiphila la khaya. Ngiko-ke ngihlale ngibekisana yakithi yasekhaya kithi ka-VOC. Bede bazalwane yala ngababuda ngiyaphi nje ka-VOC basemathe mala ngibuye nje inkonzo nto eliphasika. Uyakhumbula sibokhala kangakanani ikuphi le nto leyo. Nako lokushaya abazalwane naligama lethi maintenance ngicela ulibhale lapha lingakudringi spelling maintenance. Bakhumbula abazalwane nga-2012 wakhuluma uNkulunkulu nami ngikhuluma ngithi bazalwane yathi siyaniphakela into but bese kushona kuphi. Fakazi walokho na uhlanyela ilethisi noma uhlanyela spinach noma tamatisi nakulo ngathi kuyabuna yebo nabo ama-beetroot. Utawuhlanyela le lethisi le spinach sakho sibune nokumacembe ukuthi bhabhalala but khanti unisele kumandi la. Emva kwesikhathi esithile mhlawumbe bo-5 days utawubona sekuyahluma. But nawungenteka kwanti noma wakhe kwenkathi lomncane backyard garden akungeni ngisho netinyoni faka ifenisi lomncane. Nakungenteka unganiseli singaphushuka le spinach le lethisi ifohloke emacembe abe dry. The nature teaches us ukuthi maintenance. Ungayethi imvuselelo yena asengibekise nje kube specific. Kwala bolesihlanu bazalwane kuyenteka umfundisi nomuva ukhulume ubeve bazalwane. But uma lekhaya kusasa ngomgcibelo bolesibili bolesithathu awuniseli. Ngihlale ngithi mina lo uNkulunkulu wangithuma uthi unless ke udasawuhlala spinach ngathi awuhlethe ingelosi dinisele utawuya le ngadzeni yakho. Nalaba bathatha medication emva kwenyanga uya esibhedlela basibone so congratulations uphilile saluyekele amaphilisi salucaphela ukuthi udla njani nako la kwenta kumfundisi akagule. Uyacaphela kudla kwami akuhlali kude lo green. Uhlafune nje bolethisi ukudla tinkakha. Yebo, impilo leyo nathi amanti 2 liters every day. Nemtimba kushuma. Yabona nje ona phanya nje kusebusuku usikhanza sigijima shaya up. Lokhu bese nekhembi nje kwala lapha khona gcine kusale emajacket. Sashaya ama-exercises sifaka i-TV lapha naba lapha phansi baba khona sathi asende naye exercise naye. Lo mtimba uyashukuma ngathi awuvi inhlitiyo yakho ithi gigi. Sathi bethe impilo basi nje every day nawungaba khona ukuthi uyafoma. Lokufoma kusho ukuthi uphuma shukela angeke le ngoba naloko singakufundisa. So nasithandaza usikhanza sigijima. Uma ke kunabo baba labahloniphekile sebabona pride ego ngeke ngikwende lo ngoba into le ende emadodza kube kanje. Uma kunababe ebandleni ede nemkakhe nebantwana noma ungathi ashaya intandla yena i-ego. Saphatha sichamuka nemagama lathi if you don't do the ridiculous you won't do the miraculous. Sakusekela ngemavesi lamabili sathi boPeter babanetimpandla babadzala khashana naJesu. Bonke manje phela ukuthi babuye bathele. Hey Peter kwente njani? Uthi Jesu asikho emandla. No nini madodza. Benda lokhu ridiculous. Then kwase kwenteka lokhu miraculous.
phindze nanamani bebe singabekisana namhlanje abantu bokhomandanda bemasotsha labakhona lapha nemaphoyisa beyine-leprosi lendvodza kwathiwa hamba ugeza lapha to cut a long story short nayo iyacwila ya wena namani kwente njani kushito umprofeti nawe silima I'm sorry to say that nawe uyakwenda lokho uthi ngingene nje tathi after 7 times ngiphile emva kalokhothi iBhayibheli nkosi yami skin sakhe it became like babies kwaba ngalathi sikhumba semntwana if you don't do the ridiculous kukhulu ke madoda ngikho labanye bafike babeke labo market inkonzo aphi uma kushaya inivule shaya madoda pride ngikwende mina lokho but lona lomkhanzako ukuthi noma kugicuka phasi bakhona nje nambo babele ngibatike loba khona kuthi lendvu nakangelapha egedeni but angiyekele uba kungaze kungendlela esikhathi siyabuka sesiyanisida madoda hambani noholole lokuthi inkosi ngicela kwenta naku ridiculous indoda uyikhanzi hayi ngeke ngikho nje labanye bafundiswe khansi bayashumayela kube khona indoda nabe niyadlala esontweni iyabuka ukuthi ngidatala esontweni yona ihamba iyovusa dalade ukuthi lo mdlalo le yini lo mdlalo nje ukuthi utaba khona ukuthi uhlabele amakhorasi akekho ofana no nakhona mhlawumbe akushiwo ukuthi asisukume zube lo baba nje lokushaya tandla kulukhuni kwalokho boba nineka bothishela ninjani bothishela esikolweni ukhanza bothishela abantu uyakholwa but kulukhuni sangahlabela kubona ngasevula morning assembly embiko bantwana i-ego le pride funa into ehlisa ithi iBhayibheli humble yourself the Lord will lift you up umbone uthisha ofisini kusama nalabanye abantwana bambone thishela abani besethi inkonzo into eliphaseke kani ukhona ku praise team kodwa esikoleni akacala ichorus kunento nje ngathi embarrassment lokusinza lamahloni lesi iBhayibheli lemahloni nami ngaba namahloni naye so uyacala uyagula uthethe imali takho yathi khona sicala izosithatha nje uzwesaba ukuthi ufakaze abantu abasadi ukuthi dikhonde kaNkulunkulu nini bothishela mhlambe labo nesi kuyentela nesi asabe ukuthi nakuthandazwa lapha njengoba nitakubona nje la kaNkwane lokuthi ipulpit abakhona ukuthi nendani nabakhanze nethi inkonzo tsevengelelele nasemphakathini siyapheka bazalwane mane ukuthi asifuni njengoba ligama liyalathi lokuthi uyazombisi ukuthi asifuni ukushalwa tandla sibenda nje emfihlakalweni ndakubona lokho ukuthi ngikhuluma kangaka njengoba kukhona abanye babona ukuthi umfesaba nje mbiko abantwana athi adazuluke nje bese le madoda akiba inkinga kakhulu angishiye ngoba sebakubambile bazalwane inhlitiyo yami ke ila nasivusela bazalwane base bakuvile bazalwane inhlitiyo yami ngila ithi kuyayiwa ke lama honor prayer kwethu inkonzweni but kukuphi maintenance number 2 lokungaba kude uthi ke uNkulunkulu la hlala kusho ukuthi wathi uNkulunkulu umnisi uzungiside yonke into lehlisa bukhona bami nawo nebantu membe kwebantu akube yindlu labathi awukhona sibatendele kuthi ke lokho sesikhulumile but namhlanje akuva lokho ukuthi bazana uNkulunkulu asidla inyama yaJesu nathi ingadi yaJesu lokho ukuthi asikujwayele lokho ukuthi nje ube nengabi yokufunda iBhayibheli ulidle lekhaya i-honor prayer ungayimeli ngalesihlanu because kuba nemaphelekeqe uma unyuka enzaba umtimba ungashukumanga uba nemaphelekeqe isikhathi sifuna sibaze bakumassage nalapha kumtimba nabona ujwayele ukubukela bo TV ngabo 8 bo 11 solele uyamanga umtimba ngabo 11 bo 1 emaphelekeqe wabona lapsweni noma ungaya kule private ka VOC babuke abantu nabahle baveta laba labashutha konenta kahle lokushutha umbone lo muntu lento akayijwayele so bazwane lento lena uthi uNkulunkulu ayisiyo ukuthi sengikukhulume kaningi Nkosi yami lento ide isikhathi sifuna sengize lapha ka VOC ngathi uma lento yaNkulunkulu nazi kubita ngi-PTP place time person uma lento itaba nenzawo ukuthi ngize ngiyithole kaNozitha akusiyo yaNkulunkulu number 2 ingaba nesikhathi hey lento ngiyithola ngabo lesihlanu akusiyo yaNkulunkulu kwakugcina kungi3 lento yaba kumuntu hey mina umpostoli bani vele nasahlabela noma nakashumayela lento yaba ukuthi kumuntu akusiyo yaNkulunkulu nakho lokunimoshako ngikodwa khanze nithi inkonzo nje lebo big band ni lebo bangayane yena bakithi uthini John chapter number 4 so babemnisi nangilokhulumako usukumise sibe singacala but namhla sengizangikwende nje ngakugeka ukuthi bazalwane sisukumise lokho ukuthi umuntu nakajwayele ukuthi mfundisi ngibana labo 5 hours nje kudlaliwe icala kuphi kinzaba icala lenzaba ukuthi uma kunemtimba wenyama ukhona umtimba wokomoya
lesihlale sikhotha 1 Corinthians 15. La magama lawa lathi I'm spiritual existing, ngine-spiritual existence. Ngicela nakujwayele bazalwane. Namhla sesikubukeni ngelizwe lelibandi, utakuva. Sengiyabekisa ukuthi ngiyatalwa mina 14 December la kunami, mina ngimzala kunami la enyameni. Lo mtimba lo angabekiseke ngami, ngibekisa umuntu omzala. Wonke umfana nje lo ngikhuluma leliswana lelitalwa uve sokumunya ingalo. Unetingane lo mfana, u-physically existing, une-physical existence. Sihle makotapeni sizathi inyama. Phindze liswane liyamunya selinebuthongo nathi tinkhanuko lokuthi ayisengigciniwe mfundisi sengihamba sengiyophumula. Sengomile ngifuna imandi. Labathi betempilo akusiyo healthy akumele abantu uzwanathe. Yebo vele. So womile shothi uyagula. But nje ngivumeleni kube ngawo. Sengilambile ngifuna kudla, sengifuna imandi. Naleti ke tinkhanuko leti te pleasure te kuthokotisana. Ngeke nje umfana lo seswini athi yena ukhanuka isex, ukhanuka likotapeni. Hayi bazalwane. Number 2 sathi le idea nami nangisebhange nje noma ngikuba abekude sibafuna umfundisi Mnisi bafuna ligama seneliso Mnisi iphume imali yami. Lo shothi i-ID le birth certificate yami isho ukuthi ngidawukhona ukuthola imali physically. Kanjalo nangala. Spiritual birth date ne-spiritual birthday sakho. Umemukele Jesu. Kumukela Jesu nasi statement lekuthanza ngicela phinde futhi sibhale lapha phansi. Kumukela Jesu kuniketwa umtimba wakomoya lo tati khanuka phakathi kwakho. Nayi insinziso. Maswati ngangihlule lento le. Mina ngiyacela ukungafeature lapha ukuthi yathi uNkulunkulu wabatshela Mnisi. Okay vele kutawendeka kulabanye laba mahlonga ndlebe. Maphika ngani. Ngiko nje nasiquka nabantu nyalo nje nabantu kanti ngibaba uhloniphekile uyasinzwa ukuthi kwemukela Jesu kuniketwa umtimba wakomoya. Bofunza kuNicodemus kuJohn chapter number 3. Umtimba wakomoya lo tati khanuka. Le ndvi yathi khanuka le. Fakazwa lokho nje bangibekise ngase t-shirt asesibiye ngala. Lokho nyalo kusebusika ngeke impela kube khona ukuthi ngacishe ngakhuluma igama leSwati ngesikhathi ngiyalikhuluma vele. Ku master bedroom sonke sakhile kube khona ukuthi nangu nje umnyango uyaphuma ngala khona la uthi uhleti la ebedroom yakho nangu umnyango ngale kuneshawa kune toilet so ngeke bese suyakhulula lambetheni. Number 2 nawulambile noma ungaba nesitofu sakho utawuphuma la engubeni uhambe uyothosa ubhoyile udle ngalamafishane. Uma lo mtimba kube khona uyathi khanuka sofuna ke emthoyi ufuna kudla asisibekise nje bese ngathi awuye emsebentini wena uyashanje abantu uthathe kudla lamnyango noma ukufuthumeda kanjalo nalo wangekhathi ufuna ukuthi khanuke nje kuyemthoyi uve bomfundisi bathi kunabo 5 hours ukuthi uhleti nje uyathandaza. Phindze futhi kube khona ukuthi nje mhlambe niyadla ekhaya kusebusika phindze kusebusuku lomnye kuyenteka khanzakala ukuthi kuyenteka nje labanye bethu nangabo 12 ebusuku ngaba khona sengento elitiye noma ke ngishiye ngibese kuyabanza noma sengithi nenyama yami mfundisi mina ngiyakuthanza ke lokho bazana okhansi ushaya licanza lakho nje na spinach sakho sefrijini yabona lokudla lokho noma kubanza ushaya licanza lakho lithi lokudla lokhu healthy sidathe sifundise ka nathi sifake sponsor lethu esivivaneni ukuthi ukudla kuba kanjani. Anyway to cut a long story short ngilandzela ukuthi mfundisi lo mtimba lo ngiqinisile mfana namnizi ukuthi ungalenyela uyokujaja ukuthi uyafuna ke emthoyi noma kumakhanda. So uma bazalwane lento ithulile lokho ukuthi le bolesibili bolesithathu adliwe lelive itakuhluli on that prayer. Shothi umfundisi uthi bengathi ngiyaxolisa emaswatini. Ngiyaxolisa emaswatini yebo ngiyaxolisa emaswatini. Ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa sayifaka impact ngeke ngisizocala ngazo lokuthi ube nama honored prayer la utaba nama keyboard le nyalo uNkulunkulu uhambe wathi le ndvo leyo niyaya but niyasomana kunekucabana nyalo umfundisi ebebonga ngibona ngiphakamisana sami sengasencele ukuthi ngiyaxolisa ukuthi sacela ama honored prayers nyalo umfundisi sengiphakamisana sangasekudla nyalo sesizibazwa nayi honored prayer la idzingako uNkulunkulu yeke ukuthi kube like ayinothi kube like lela utaba khona ukuthi ema-honored prayers la kwentako umfundisi nginaka ukuthi uzutokuva kahle lokho ukuthi naku lesikwenta emasontweni ethu bazana asikwendeni emakhaya naye invetawusenta siphile bungcwele letawusenta sibe na 100% showcase ukuthi sitawuhlwitha ngive kahle kungibekedelele
Kuthi umfundisi uthi uyakhanza ama-online prayers ethu. Leti ncwadi leti lesithoko nje leti mnanzi ukuthi shwabuzela. Sebenzisa ligama lokushwabuzela. Ngicela uthayiphe lapha uthi ngiyashwabuzela. Lapho First John, bo-Ephesians, bo-Thessalonica, nini nje nasenhlangano sashaya sacala i-gables. Emva kwalokho sakucedzela inhlangano. Sasisithumela abazwana i-audio. Sathi sicela bakwende. Sathatha incwadi leti nabo chapter number 1. Sacala ngaFilimon. Sacala sathi aphinde futhi hamba reverse. Filimon una chapter 1. Then 2 John, 3 John, bese sokuba nguJuda. Phinde futhi sasicedzile sacala ngaJuda, saye emuva bhekwa. Leti incwadi leti imnanzi. Nanyayo langakuniketa ngithi shwabuzele ungathatha about bo 8 to 10 minutes, maybe ke nangabe njengathi ukuthi ubhale ama-notes uyadla ungamthatha leyo 20 minutes, 30 minutes. But congratulations, socethe forward incwadi. Siyakwazi thina online prayer kube khona nathi sishaye First John wonke, sishaye bo-Ephesians, sishaye incwadi yaJames, bese sithi busu nencwadi yaTitus. Leti ncwadi leto cabanga singama-chapters labangaka. Ukhansi nawuva nje ukuthi umfundisi bathi uyakhiya eminyango, kube khona sibazwana gijimani niyeke lokho kuhamba kancane nanithenga lamadolobheni ugijime kuyakhiwa emishini. So khansi bazwane njengoba njenganamuhla nje ukhansi akalo singabo 10 to bazwane sebakhona lo late utawufika ngabo 5 to noma ngalo nesizathu abazikwala mfundisi kunje kude siyamvulela ngabo 8 manje ke vele sokuthi awumoshakala ukhansi ngalo 6 ngoba mhlambe sibuye emsebentini mhlambe sihlale phasi esitulweni 2 hours kudase ngabo 8 sisiyasukuma bazalwane hayi kabi nile bakalweza kuyendeka isikhathi ukhansi siyeva lapha kuyahlatshelelwa ngihlale ngisho bazalwane ukuthi ubunengane kusilokuhlabe hayi mfundisi uma sekuworship ngidakuchaza ngelanga inkonje ngithi bazalwane ngiyantweba biyanla sesitohlala phasi sinichazele ukuthi uNkulunkulu soluthini kule minyaka lesishobele ngayo bakufana ukuthi nebengekho outside the country sekuyavela kenyana lesikuphethe sekukumuntu ukuthi ukumukela njalo. Sathi awubuke ke ukuthi lengihlale ngisho ukuthi uma kunazibani nga6 baqala bahlabela baworshipha bese thina ngalo 6 to 8 2 hours sihlezi sithule sedu sidla live ngibani utaba ne-impact akasi debate. Phindze kwesibili lona mhlambe yena angasheshe evangene emoyeni but uma kuhlabela make lasimelane ngiyabekisa ngeke ahlabele ekhaya kodwa mina ngabe ngunethe incwadi labo First John utayihenda lento ekhaya ngikuphi lokutha ukhonza asikiyeke lelo base sikhulumile khona futhi kuma video ngetulo. Phindze kwesibili ngathi lokunye nesikuphethe efike kwa rejectwa kani kuyimpilo uthi lithi iBhayibheli sathani lokhu nikudle libe ngikhumbula ngase ngithi kuna brother A ngisencele bese kuba na brother B. Brother A uthatha adle sidlo sinkoles brown ne-red juice kwedliwe sidlo athi ngikhumbula nje sinkoles brown nejuice ingakwenda yini ukuthi ukhumbule Jesu na. Bese brother B yena kube khona athi kulamalanga udla incwadi yabaseKorinte nakule ngikwendawo sicela amaswati onke afike bazalwane ngoja amaswati kulabaningi kukuphila kodwa kulabanye benu kuyi-judgment one day. Nami sidlo yakhanza ukuthi ngiyasidlisa akusinkinga but bafundisi senisidlisile njengoba ngathi nje sineliphupho lokuthi umfundisi ngelisonto nasekhona bazwana ngiyacela ukuthi kuleli viki nje sesiphuma phakamisana intandla may the Lord bless you, may the Lord shine his face upon you. So nakuso amen umpostoli noma ngibishop yanikethe bazwana namhla sengiwani siyaphuma esontweni ngiyacela ukuthi kuleli viki leli sithathe incwadi yabaseFeso nencwadi yabaseGalatia bazwane kushaye lesithathu basiyathi siyabuya kune Bible study ne prayer sibe sesicedzile noma ngelisonto evikini letako nasicala esithi nje babe sitawuphamisa tandla babe siyakubonga ngencwadi yabaseFeso siyakubonga uNkulunkulu incwadi yabaseGalatia ungcwele libandla lokuliqhamuka shaya intandla bese kuyaqhubeka inkosi siqale kulaba hlabelisako ngabe inkosi ngelanga 11 ngiyabekisa ngoba yena phela iyangena ngalo 11 lo praise team leader afika athi aholele banaye bishop lapha angesabi kuphakanyiswa tandla ngumfana omncane akusiyo lo mfana omncane uNkulunkulu lapha edulo aqale le praise team na MC nakathatha ngiyabekisa ngalesi kwadiko lesikhulu esikwende ngalo 11:30 na MC kube khona ukuthi bazalwane ngicela siphakamise intandla na MC babe siyakubonga ngencwadi ngiyabekisa siyakubonga ngencwadi yabaseFeso siyakubonga ngencwadi yaJames siyakubonga ngencwadi yabaseGalatia sidlile inkosi leli viki ngcwele libandla liqhamuke ngaba khona lo mvakathandaza labazalwana nako ke inkosi yami lesakufundisana make mtshali dibhodla letikuhleli uma wena kuthandaza kwakho ukuthi copy 15 minutes ocedzile ngeke ubhodla ungakahle
nakhona sakuchaza ukuthi nalobhodla kuyini awuthathe ibhayoloji utayibona le nto ukuthi umfundisi athi abhodle ngoba dili Maswati dlanini umculo. There is a secret in the word. Ngingakhuluma kube bandi ingakho-ke umfundisi uthi njoba mana ngilithanze legama waduba ngokuthi uma pray hey ngiyakhokozela sami sikaloze bula amawandla nyalo umfundisi uthi labo babe nabo maka lotho khansi ngabo lesibili bolesine bayakwenda lokuthi umfundisi le order prayer ngayibamba lo muntu kube khona mfundisi nemkami sicethe incwadi naku nje besiniphi incwadi yabaseKorinte idliwe nini bazalwane nongabuka ku Facebook page yami nakhona lapha kuma video sekodwa ke laba nayo inombolo yami status laba khona ukuthi kuleyo khansi lokuthi siyobhala nje lena sendela laba khansi bethe inombolo yami noma bayisevanga noma mne yabo angiyisevanga bese kuba khona ukuthi siyofaka ku Facebook otherwise vele besingathi nje ngiyakhona ukuseva tonke inombolo awu bengakhansi sibhale kubo Facebook in but ke siyohlala sikwenda lokho kube khona athi umfundisi uthi ucela athi kudliwe nayincwadi naye sendani ngala number 1 hayi ukuthi ngikona kumgcoka Maswati ningayikhethi indlela engadlanini umculo phindile labanye bathi hayi siyayiyonga lapha bakangwane bebafuna kudla imali whatever but nang John 6 uthi asidli inyama yaJesu nathi ingadi yakhe asidli umculo. Then kwesibili leli nkuthanza kakhulu uthi Jesu uyasipha namuhla lo sinkwa sethu semihla ngemihla nayi video lesinakhele yona nje iyakhuluma njengoba nje nithi lo Romans chapter number 11 lothi kwaphula emagala kuze kusinziswe nini betive kanjalo nemajuda atawusinzwa ngebetive ndawubona abantu labaningi labadawuda labaningi bathi beseke bacala bayasinziswa bayasitakala through nasebabona labantu laba lesitasinyana bama-Gentiles banatha tshwala bakuphi nabababona beda la kalositha taze siyacala nalabanye ntakhamuta kalositha nalabanye bese ngikhani ngoba abantu vele kuba khona ukuthi njengana bobushfire labasonzelako nje uma sekukuningi ubona nama-escort njenganyalo nje besingathi kulukhulu ukuthi ungabona bakangwane beda bafuna lento leningi ngani le impact ngiyona le yentekakho ngiko nje ngithi mina mhlambe kuyangihambe ngaze ngihambe emhlabeni Jesu abuye so lokukude lokuthi utawubona abantu abaningi mane sekungaba wrong ngoba kufuna kube khona labantu esiyakibo lena nalena bese kuba khona ke sebayeda ke bonke ucashwe amabhasi because siyahamba siye kibo siyahlanyela namkhulu nagogo ekhaya bafika balijaha nentombi nyalo sebane batukulu bebatukulu sogcwele abantwana labaleni kodwa bafika bangi2 bacala baba ne-firstborn kwahamba bo 2-3 years balamisa bo 3 years balamisa kanjalo bakhula kahle abantwana balishumi bayenza nje sokuyajija labaleni nathi ke bigger things start by little sihlala sisho njalo angiyekele sebakubambile bazalwane kungakho ke njengoba ngisho ukuthi hayi kabi bantu bakalozida kende ukhanze kunetinkonzo lapha noma i-honor prayer thina ukhanze ukuthi sishobele incwadi yabo Galatians labo 1 John ngalabo 6 dawuthi ke ngalabo 11 nakhona ke sibe sithi kubazalwane ngobe sesifaka umusic lezi nsikhathi lamanye bayidlula nje lesikhathi sivule lo music ubekele dulu ingoma ukuthi repeat abavele umfundisi ungumsakati lokho vele bazwane hawu sokwangicacela ukuthi ngiyoguga nako ngihambe nako vele nje ngeke uze ukususe kithi satha le setup ya VOC sibuyisela and kuyayenda le impact ngoba utawuhlatshelela abantu bakubheka ubathi babuya bacabene so ngcono ukuthi umfundisi asebenze lo music nangabe kwenteke singena ka music and that ingoma tiba so much anointed unless when you don't believe ukuthi uyabuseka nanga VOC manje nyalo kuba ukuthi lento ngiyenta lapha ngembili ngiphathe imishina yami ngisho kanjalo ngisakade bukhoma so siyawufaka ke lo music sendele ukuthi ungamele ukuthi uzothanda sekugcineni nami nje kuyenteka ukuthi nalokushukumisa umtimba phinde noma sihlede phasi etulweni kube khona ukuthi labanye nje bahlebeba kancane nawe nje ukuthi asijoyina nje sothi akhansi kuyakwehlula asengibuka umfundisi lesi sikhathi kuyenteka mba ngiyabona nabathi angibona ngiphakamisa isandla noma ngiyasukuma noma ke sengicimethile lesikhathi ukhansi ngidathi njo unless ke vele ungikala umfundisi sola kalivula ipage ufundza njani so phela hour lapho ngivulela amehlo but ngiyathandaza ngoba ngendlela sibazwane bato ngoba bese bakopelana bazwana sengibuka umfundisi uthandaza njani then ke nabe sesisukume sonke ufaka umuno la eBhayibhelini lakho usubhizi uyathandaza kwendeke labo 1 John labafishane bo Titus labathatha bo 12 minutes kuyendeka Titus ukhanzakala ukuthi ashikilisa ebengasho njalo 5 hours uthi uyafundza lapha kuvuleke into bese uyathandaza bazalwane kunento lemnanzi leseniphathele yona manje ngeke siyikhulume emlilweni
Wena kwakho nje bana ukuthi mfundisi anginaso lesithombe naye lento ngiyaka ama-honored prayer but ngiyaphela. Umfundisi kutawucala ngaye mina nje sineliphupho ukuthi about 100 wabantu labatawenda la kubona sibili emkhathini weliviki labatawati mfundisi nabafika ngalesihlanu baphakathi imoto nabo bangena ethempelini ayibabhori lento ukuthi mfundisi ngiyakwati mina ukuthi ngiphekele indvodza yami noma ngihlalela ngedwa noma ngimulomusha ngiyakwati mina mfundisi ngisebenzela kumathapha amafamily ngiyayati lento lena lwasifundisa yona babe ukuthi namhlanje ngilesihlanu njengoba ngende yona le video le mfundisi ngidawuphuma emsebentini noma mhlambe ivideo yakho ngicela sithumelelane bazwana send the link please mfundisi athi ngiyakwati lento lena ukuthi ukushaya ibo 6 engigezile khona la ku-one room kumathapha wami ngibe khona ukuthi ngidlala ivi ngishaye ona bengivele ngiye kaLozitha ngisuke ekuseni ngiye emsebenzini nalapha ngiyakwati ukuthi ngabo 6 ngiyageza emsebenzini ngalala mfundisi futhi engivile ukuthi lenzaba uzositshela ngabo 14 December phindze nabo 26 to ngomhla ka5 March ukuthi spiritual birthday sakho ukuthi mfundisi kumukela Jesu kuphiwa umtimba okumele utathi khanuka so lenzaba ithi I'm spiritual existing I've got spiritual existence so uma lento mfundisi uhlale usho mfundisi uthi asikushayela icingo ukuthi mfundisi la nyama la fridge la nyama nayi ngipheke ini mfundisi namhla ngipheke i-rice noma liphalishi mfundisi namhla sidle masi neliphuthu nelibisi mfundisi sidle ipinatshi siyodla nje ngathi namhla ngikhanuka ligusha namhla ngikhanuka emasi namhla ngikhanuka imfishi namhla ngikhanuka ipork uyadla nje futhi lo mtimba ugula ubana ukuthi pica phela lamagusha then usiyakubona you are physically existing spiritually bazona bangitshela ukuthi namhla bengidla spinach incwadi yabaseKorinte mfundisi lamalanga bedlala igusha incwadi ye-Isaiah namhla mfundisi sidla imfishi ya1 John nako lempilo ngakho nje nasinamake emtshalweni sambile sile kubomathatha silena kubosteki silena kubospiki utasikhanza sekuze bese abantu basikopela kabi nawusikhanza lakhanza nakusibhaka imoto kumnanzi lento le kunespontshi lapha abe silethe ngembili sifuna siluleta inyawo siyakhona lena kakhulu nje kuba kumake emtshalo mina kuchubeka la lesikhathi kube ngimi singiyashayela ngibe lena emva kona sesisherisha ulanga embili yena mina ngilanga emuva nalifastela lapha siyakhona kusherisha angibekisa siyafika etindzaweni kubosteki ukhanzakala ukuthi sifikile mhlambe bo9 uthi asikhanza ukuthi semotweni lapho 9 10 11 12 1 2 5 hours loyo kude lokukhulumisa lobunye sithagethe ukuthi nathi incwadi nase zingithishito le lesikwenda la mission bese lebo 2 sesiyasherisha make mtshala ungitshela sutholele sesiyasherisha ke mhlambe leyo 3 hours noma 2 hours sekuthi ngabo 4 sosibona singena nathi itolo ingakho nasingena nathi itolo sesithinza noma nje usami sekuganga ngoba ngikhuluma emoyeni but ke whatever utakufihla uNkulunkulu abathakathi noma laba labaku-interpreta kabi labese bafuna kutosichawula siyabonga nje bazana basihlonipha abazana ukuthi kungabe uthi manje ngisebenzela igcobo noma ke labanye nangu umfundisi manje ngendlule vele bazona ukuthatha ukumntwana ngathi kuthi ngithi imoto yethu le hayi come on man come on le moto lokhenzakala ukuthi solo la ekhathi kiyo for 5 hours kudliwa leave nalabanye bayakhona kusibona noma silapha kuGoyi lapha ngakamnisi mkhulu athi ngihambe ekseni ngabo 8 ngakhanza umfundisi sengiyathi ngabo 5 cabanga ukuthi ungathinza le moto ibe njani ngikuyinje ikhathimula so siyakwenda lamkhathini eliviki asiye siyongena etitolo nase singena nathi itolo yebo nathi ukukhona lesikuthengako but at the same time suke sishada into letitsite ngikho nyalo nje ngoba ngulesibusa ngithi imoto sesihamba siyiteam sambile nabantwana sale khona lekubona inhlangano sahamba nalapha njenganyalo sidabe sihamba nje kube khona ukuthi ngiyabekisa ukuthi imoto mhlambe ting 10 asihambeni siyeleka lavumisa siyabhoka nje lapha for security reason ngawo lapha kufike abantu bapaka baze baphuma ngiko bese ukhanza ukuthi mhlambe singagiyana siyaphambana thina labanye senhlangano labanye bakalavumisa bese siyaphambana namgwaqweni thina siyale ngoba kungaze ukuthi but ke kahle nyalo la kukhanza lathi sihamba ngalethi imoto kubatshali so ngiyacabanga bazalwa imnanzi lento le ngilandzeke lokho ukuthi this what happens emva kaloko nase sesidlile lelivi sesidiscussa ngamake mtshali asho la kutholile sesibhale abantu ngito ke letindlu lokuba khona athi bazwana nasekhona make mtshali athatha iplatform yafundisa kupho letindlu letingaka sithithola leko lavumisa leko stake phindze sesikhathi ngathi cishe 40% siyahamba 60% siba la kuba khona lokho ukuthi ngabe vele batshali basebenza kuphi kwethu siyayenda leminye imisebenzi nema project kodwa kwethu lokuningi kudla livi bese sesikhuluma nebasa nje base sishito nje lesikhathi kube khona ke ukuthi awu nasikhathi naso lesikhathi kuyendeka nje umfa dedicate lilanga lonke bayathi nje labanye benu bekhona ukuthi awu ngisengakhuluma nemfundisi for 6 hours WhatsApp voice call noma isikhathi kube ngama audio lesakusho ukuthi asida nawo kubamba isikhathi sivusela emabandla
Angiphethe nganako-ke bazwana ukuthi nalo kuleli phupho lesinalo ukuthi uma lama-honored prayers lawo asikwali ukuhlabela ukuthi behle siziwangu kancane. Kwendeni lokho sokuthi nje thina sangakakwendi base iyaphela le nkonzo yethu yokuzila sitawungena masinyane nathi kubo-keyboard ngoba sokuyaphela lokho leselo sikulungise njengoba nanyalo nje solo silungisa kona. Utayibona le-honored prayer ukuthi-ke konke lokwendeni lo mfundisi nje ufikile kwaba khona sikwasha abo-1 besolo kude lothandaza sokuthi soluthi idlalive. Okay, let's forget about ubuthongo. Ngeke futhi kube khona ngamadimoni lathi mina ngingawutela kupho kufundwa libhayibheli. Linani leli bhayibheli. So khaya singalabo-1 futhi I guarantee you ngalabo-1 nasekukhona ngiyabhekisa depending lawo ma-chapters la nathi kuhle kwendeka nje. Utawutiva nasekubhodla. Utawutiva sokhotha. Emva kwalokho babone bazane sokushaya isikizi kude loshumayele. Lo mfa ngahlala njani-ke le nto lena ukuthi angayendi le emkhathini weliviki bolesibili. Sokubuyela-ke lo German wami le bengimusho nalabo America athi uyile uyofunza. Dibude lo sema-keyboard akhona but why ningashintshi bazana? The worst place to be is where God has left. Naku uNkulunkulu asaqobile. Ngiyaticelela-ke ukuthi nalo sesebancane ngenombolo but khona basibambisa and bayabuva lobunanzi labazalwane. Angithi le mvude ndela endlini sekuthi lapha kutaba khona ukuthi sidabo hlangana sibaningi. So yena lo mfundisi Seneliso Mnisi lo wadiwe ngokuthi abantu bayachamuka. That nesiphumela eshashalazini uzina ufika ukhanzakala ukuthi futhi netincingo ungabi ngaze kulimala emehlo phatha iBhayibheli wona le hard cover uphathe yona kube khona ukuthi mina ngikhanze nangendlwe lapha emgwaqweni abantu abangaka ngakhanza ngilo uphethe iBhayibheli ngabeva ngaze nasingasonzela ngeva bafunda incwadi yaTitus bafunda incwadi yaFirst John bafunda incwadi yabaseFesu nyelo sebafunda incwadi yaTimothy. Incwadi zabo Timothy seziyadada nje letina 10 chapters ukuthi leyo na uyifunza uyibhicane kuyidla iyamthatha labo 3 hours. Awuyisukele nje on prayer utawuyiva. Thatha chapter number 1 nakhona emagama laphakamako bese uyathandaza. Bazalwane emaswati futhi uNkulunkulu ayaphendukeka lethe Nkosi. Thani nawubona thina ubona emaswati adla umculo. Nako lokumnanzi. So ithini comment yakho? Yeba ngingacetsi but nje nako lo muntu okucela. Ngivusela abantwana-ke ngithi bazalwane bantwa bami noma ngakuthandi lokho. Ngithi niyangiphunyukela mana niboni. Nina nibona nje ukuthi kunjani njani. Manje-ke lelo abaningi benu futhi bayabona ukuthi ayamfundisi njengoba sowushito babe ukuthi athi khona singinethe imali tami ngishade kahle la ngenze khona nasebandleni sengangena emakomitini babe kwasho wena wathi vele asambe siyosebenza mina nasengisonzela ngithi usesenguye yini na bese ngikhani-ke labanye athi vele babe akusasimi mani lo manje kuyangimangalisa ebandleni ukuthi abantu babuziseka angikukhulume lokhu noma nje ngisemoyeni. Sesakhuluma make mtshali wafundzisa ukuthi bazalwane thina kalozitha njengoba sovile nje sehlelwa yindlu le unique lo ngeke uyithole anywhere lokho angisabi kusho sinento nje yethu ngiko nje mawubo 87 lothi bonke batawuthi ngadalelwa la imithombo yami yonke kuwe phindze nabo Micah chapter number 4 the word of God shall go forth from Zion to the outermost part ngiko sithi lozitha iJerusalem la into ticala khona. Now utawenda study sakho utakubona ubuke bonke abantu utathi uyababona benti impact noma ngabe kusembusweni one way or the other badalwa la bambaka. So uyakhuluma ke make mtshale labanye ukuthi athi kuyenteke ebandleni bafuna isikopoti seyogathi lese le yogathi ziyaphela la khathi manje ngalokuthi nje bevale liphunga bakucele kube khona sebandleni sicela bana sithandazele baningi nje banivalo basemfundisi kubhlungu bane ebandleni ukhanzela sebumbombo MC noma bakucela uthandaze baphume abantu bathi wena yathi noma uhlabela ingoma nje wena yathi uhlabele ngiva ngiphila wena wena kunjani kubhlungu umfundisi ukuthi abantu bakhanze ebandleni ukuthi bayabusiseka kanti mina ngiyadiva athi angikhenza wena imfihlo tethu ke lethu ukuthi labanye ngibacale kubona lapho semfundisi kani yini lesinawo kalozitha umfundisi batshale bayakhala ngami ngoba labanye ngivele siyakhala ngapha kuthi anisikahle kodwa le mabandleni ngigicita abantu naloko kuyekeleni ngoba nakabuya Jesu ngeke nihambe give bandla lokho genuine ingakho nje nathi nasifika bekhona hey ngivuma umfundisi ngilokuthi ngiright noThixo ngingaba right noThixo ngingangena ka-VOC noma bengidosa ingoma lejwayelekile utawiva hayi kabi nani basakade hayi kabi sikhuluma nje lokuthi nasekhaya nasemndenini utala kaDlamini nase bakhuluma bonke nawo boDlamini nami ngiyabonga na ukhuluma bathi hey kunyakade tinwele nayo into uNkulunkulu asibite yona singisawoti sikukhanya singumuntu wakhe entsabeni bantu abasathi sithi khona uNkulunkulu nebaphathi bethi imfihla kabi
So banifana-ke khona lokuthi emfundisi labantu laba ebandleni babuswa kunako isikopoto seyogadi bevale liphunga bafune lesikopoto kusifaka nalapha ekomidini lesi bese sikhulumeke nasesegumeni lethu but kutamba kuphele letikopoto asifake le yogurt la khathi so le yogurt kitawutholakala ngokuthi emkhathini weliviki asingalali futhi kakhulu sishadile sikuphi angisho lokulala inkonzo zasembhedeni ngisho sibazalwane nani ngase nibuka ngihlale ngisho ngithi asesibale 24 hours 8 hours kumbe vele uyasebenza okay siyakuniketa then 8 hours uyalala basho njalo betempilo but thina kuyasithusa lokho but asesikunikete kuthi 8 hours emsebenzini 8 hours uyalala wendani ke lo 8 hours lo munye ngeke uze ungitshele ngingakho ngathi mina wonke umuntu angakhona kuba na 4 na ngoba mhlawumbe ubuwashe uhamba unake engatheni wonke umva ngaba naye nakahlulekile 5 hours per day kuthi 3 hours udla live 2 hours uyathandaza ngoba lo 5 hours mthatha kulo 8 hours ukuthi 8 hours ulele of which nakhona unganciphisa lapho 8 hours usemsebenzini nakhona lesikhathi sa1 to 2 kungangena le hour ukuthi bazalwane abathi soyena lo 1 to 2 angakusida ukuthi uTive unaNkulunkulu ngihlale ngithi bazwane abangathi batshali vele bona banesikhathi bahleti naNkulunkulu thembekani kulo 1 hour lo 1 hour wa1 to 2 ngesikhathi selunch ukuthi uhleti emotweni yakho officeini lezi kusho ukudla live yathandaza uequivalent ukuthi abatshali bangaba na 20 hours bale kuma order kudawulingana ncamashingi because uNkulunkulu yakwathi nosemsebenzini ufunela lokukhulu njengoba iBhayibheli wathatha kancane akathathanga kancane wathatha kakhulu akathathanga kakhulu uNkulunkulu uyakwenda lokubhalansa ngiyadicelela bazana sengishikisha tandla amaswati live lethu litawufika somewhere phinde tababethe lobudlangudlange emabandleni sokucatsheni indzaba lenkulu la ingakho nje sitawucela emabandla tawungela ngemabandla ngamanye sitakuchaza lokho ukuthi sithe ukuthi ngaba baseMethodist kude bona siyende lenkonzo ukuthi kude base AEC kude base free akunenzaba futhi noma ngabe abafuna labanye labadzala noma besithole nje njengoba sesicalile siyakwenda khansi bang 3 base Anglican nabeta nabo njengoba sacela 3 hours nje ukuthi kube khona ukuthi bamele bonke base Anglican bamele bonke base Luthela kumele bonke base Evangelical base Alliance yabekisa but nako nasesibaningana kube khona naba Alliance tonke tinkinga nema challenges kube khona ukuthi base Alliance mhlambe ngumgcibelo noma after work zawusebenza labo after work nje namhla lesibili kude base assemble sicela ukuthi basibambe isikhathi ngalabo 5:30 sebakhona 6 nakulate sithathe leyo 3 hours lekubo 10 ngitshele nje ukuthi ngama-assemble awo njani ama-assemble amahle naba base-AEC naba base-Methodist naba base-Evangelical phindze futhi sitawungena sekungene basemabhange kungene bonesi bothishele amaphoyisa nangamaphoyisa nangemasotsha nangemawada sibekise nje nangemasotsha nawo akhona namhlanje langa labo nabo kanjalo bafikile mhlambe ngalabo 6 sicela lo 3 hours after bo 9 futhi kude kanzi kuhanjwa ngabo 1 ngoba nasengikhuluma ngesikhathi bese niyathuka nase le mvuselo seyikhona siyapheka kube khona lokho sinange amasotsha angenile kusukela ngalawo 6 to bo 9 kufundwa iBhayibheli banje uyakhamuka lapha emva kwalokho sesiyaguca phansi babe longcwele singemasotsha sibone sibaseswatini sibothishela sibase-evangelical singabekisa phela Inkosi sibusise nakhona before kufike ngoba sinalama TV kutawubhala lapha kusinceke ukuthi base-evangelical eSwatini AEC eSwatini Alliance eSwatini bese kuba khona nange ama scriptures eladliwakho bese ukhanda bonke abantu bathulile ngakhathi siguca phasi sitibika sima Alliance wendani uNkulunkulu even lokho moya ngiyanebela nje kancane so bazalwane please kunemvuselo enkulu lela letasi ngendeka ukuthi bodekalozitha ngeke udzinge lokudekalozitha ngoba lendoda wathi ukuthi umfundisi nje ufika wathi angibe nesikhathi sengiphekele indvodza yami ngabo 8 ngibikile kubabe ngithi shobe ngiyabuya ngabo 12 awumangali from 8 so phekile noma ngabe futhi nenda ini uyangiva awunicedzile ngabo 9 sohleti leyo 3 hours bo 1 uyabuya 1:30 kufikile ebuthonga sesibale 2:30 3:30 4:30 5:30 hour lawa phindze futhi ungathi ubuya emsebenzini ngoba lesikhathi uyasibalansa lesikhathi uyasibalansisa lesikhathi uyabuya emsebenzini uthi woko kancane phindze futhi awucala kancane lesikhathi ungabathisa labo 2 hours bekhona sayimfundisi vele ngisene ebuthongo noma ngithatha medication asikwali lokho bazalwane vele dokotela sengibolala kakhulu vele ngiyamdzinga lo 8 hours kude inkinga ubuyile nje uphekile noma isikhathi ifasting bazalwane nemahedeni ayenda wathi nje kulelo viki lelo ukuthi awudli udla mhlawumbe ibreakfast kuphela nelunch uyagcina ngabo 2 then awubuye uyapheka mhlambe nabe njani usukela nje ama-fruits akho uthi nabo lettuce bakho uthi mfiye mandi so uhamba uyophumula ngabo 6 bayakuvusa ngabo 8
I mean noma ngabo 10 seku-4 hours loyo uyahambisa iBhayibheli lakho hawu bazwana isikhathi simnanzi mani regulating your time. Ngiyayithanda leyo topic leyo when we teach people. Bazalwane akugcineke but nako ngilethela kona ngicela Maswati nikuthandazele nani emaveni nikuthandazele ezinani niyeda la. Siyamemetela ke inkonzo letiningi leti yaqhubeka tendeke. Namhla sicela ume nathi la ukhona khona thatha yinye letincwadi lezi sithi shido uyidle udambona uNkulunkulu. Lokusala elwimini moya engcwele akakuchazele.